ole tuntum chu pound sangkha janga atanga billion din mun thleng thei voice of pani nol nuwa khawvel hnehtu JK Rowling chanchin kan ngai thla ho don ane kum sangkha zakwa songpo pali nia adin bat khopui thasik khowot tak ania cafe chung po avot thale cafe chung dokan kil khata chuan nula kumsom ni pakwami athua ama coffee no khat chi ain hunga angai sakman lawa wangin avot vek to nge ni amal chunga chuan no te kum khat mi amu hil bem boka akut ding lamin lekha ziaka akut veilamin no te asoi hliwa abek a poisa pound som ni chi aom in luaman aba a sarkar tanpuina in akhosave no ane mi in an hriat dan ber chu single mom rathei ti ane luaman aba a sarkar tanpuina in akhosave no ane mi in an hriat dan ber chu single mom rathei ti ane mase athuak chunga chuan khawvelin ala hriat tur thon thulian ber a in din mek ane aming chu Rowling tuna chuan JK Rowling tin khawvel pumin an hreto voin hian a chanchin kan ngai thla ho don ani he mei se khongai thak tak hi entin nge voice of pani nol ani nuwa abeidon lo traina chuang chunga angai tuana thilmak tak alo du dan chanchin te retheina tanga billionaire alo ni tak dan te kan thlirin kan ngai thla ho don ane a chanchin hi ingai thla zawani chuan keichu ka tlai to ka theilo ti tongkam hi isoi to lawang a chan chu ama po kumsom thum pani a bul atran thrale chau ane anau pan lai kumruk mi ani in thon thu ajek tana a thon thum hazaber ming rabbit ti ania sajupui pakhatin natna akaya athian an buai pui dan vel ane awunau nu diani achiar chua saktrin ane jani chu kumsom pangami ani in anu ani chu multiple sclerosis natna aveiti an hrichuaka kumsom chung amurenga kumsomli pangami lekin kum sangkha zakwa somkwa aboral santa ane ama JK Rowling nge in ti hian asoi kanu boral kha kanuna thil thleng cheber ane Harry Potter ka zia chan lian ber po kha nu le pa thil ton na zia ka hriat wang ane haria anu le pa tena an thi san khan an ril runat dan tur kha ka hrethiam vekani ati JK Rowling hi Wendin skula akala a subject ngai nat ber chu English le tongzer ania math subject hi athiam theilo em thungani a teacher ten ingoi choi lutuk anti thrin a thian te joani tin an ko ngai lawa jo tin an ko mai thrin ani kum sangkha zakwa somkwa joani kum somni panga mi ani Manchester atanga Londona trainin ahoa chuta athluaka thil aron luthut no pang mipa samdum mitmuhring chalsamina mai ahlia chem hi amhuwa chu wizard ania mase ala hrefia holo wizard chu sikula akaldon tiang hian angai tuana thon thu ain din kual vel mek ani angai tuana thon thuron lu tawang chuan a phur lutuka om ngaina a hrelo hiala mase pen anei lo darkar le chung traina athua aril ruin aziak zom charani a hero turber ming chu aphuata Harry Potter tin Potter ti hi anau pan laya athen om no pang ming a hriat reng kha nia angai nat em mi ani ma se kunga chung chu chapter 1 po azo theilo achan chu anun na buai lutukani kum sangkha zakwa songkwa pakhata Portugal English zirtir tu in akala chuta chuan
Georgie Arentesa atonga anin ngai zonga anin neya kum sang khazakwa somkwa pathunga fanu Jessica apianga mase he anin nei na hi anghet lo ema JK soidanin anin thren ma kum khat chu mangchia angani anin threna Jessica kum khat mi pom chungin UK a hole ta ani hemun huyan JK Rowling chu harsat na le hreum na chihrang thrangin a bom vela chung a hreum to te chu sum atlacham sarkar tranpuina kar khata pound som sari chau ala in luaman apek nuwa pound som tum chia abang thin chutianga anun konga harsat na chihrang thranga to awang chuan clinical depression anei zuya kal ho cham chiang lutuk ka fanu tan po nu tha kan zo talo ati hialani mani inti hlumte atum pha bok mase athon thu je aban san chuang lo kum sang kha zakwa somkwa panga Harry Potter and the Philosopher Stone azauta typewriter luin copy ni achu chuak veka a copy khat chu achia a keu piangin a phek atlazel zui a agent Christopher Little apea mase beiseina anei to lo tuma nan du lawang nur thei thon thu jiak uizat thon thu chu tuin nge chiar duang alo ti ne a thon thu zia chu publisher ten an lo hnawl zela voice om pani lai hnawl ato ka ni publisher ten lekha an hnawl thu an thon na chu hetiang hi ani a seilutuk no pangin an chiar peilo ti te Wizard School Star Wars emo Lord of the Ring copy tumani mo ti te meisajiak fantasy hi atling lo mi paming mangro ti te ne kum sangkhazkwa somkwa paruk alonia Bloomsbury publisher te takte barikaning hamado kana Harry Potter manuscript chu aron thlengta mase bari hian achiar peilo ado kana thakhat alet nga ta atopa afanu alaisi kumriat mi ahon tira afanu alaisin ahon nu darkar khata alaisi chu ruma aron tlan luta dadi adot le khonge adang kadu aron tita an skula an soidara nu le paten an fa te hena an chiar saka an tra pui ta hialani kum khat alo vei meu chuan British Book Award Children Book of the Year adong ta der mai chuta tang chuan al chho zual zel ta ani puitlingin an chiar du thosia puitling cover te an siam ti taringot mai ni no pang thon thu mai leituma inter chu za an lalawa a thon thu chu an ngai hlutak meu ani ale khabu hi copy makta duai zaruk an thala trong somriat panga in an ledling bok film lampang siam tu Warner Brosin ale khabu hi filma an siama pound billion 7.7 an lalut hemmei theme park te an siama kum sang ni pariat alo her chho meu chuan billionaire ani tareng mai lekhabu ziaka billionaire masaber alo nita ani JK Rowling chi hetiang khopa mi hosa ni ma se a ho sakna hi midang tan luan chhuanan amang na sa hlea charity lama asum mangin lumos no pangre theitan adina volant nuharsa te tan asiama asum za som paruk chu apechuak zi ani UK a ka oma UK tax ka peang ka seilen naram tan ka batani atia kum khata tax $1 million somnga apethin afanu Jessica kha tuna doctor ani to a JK chuan kare thei lai min huwa tuna ka hlotin lai min huin a hrele mana chu kalom man lian ber chuani atithin Harvard University a kumsang hi pariata athusoi ka hlo chamna khan min chan him ka hlo ber chu kani na ang kalwa zolawang ti kha ania kare thei ber lai khan chu athleng to chu wangin ka hlau to lo ka du tak katingam ta atiani voin thleng hian JK Rowling chu Edinburgh Cafe ala thu fo ma se tuna chuan coffee man apek zuwa
tips pound za anut chia zel thei to ani ama bokare thei note pom chunga ziak mek te hua apana zel ro keipo he do kana hian kathu thin ati thin ani JK Rowling si chanchen atanga zirtur pathum te pakhatna ibultan na chu nep hle ma se atop chu anep kher lawang kung som thunga pasal then naw pom re thei depression nei bok kum som thum pahnia le khabum hasaber ati chuaka kum som li pahnia billionaire ani thei itlai mo iti hun chung kha pathianin abuat sai hun che ani thei nol ni lausu voisom pani hnawl ani voisom pathumna o adong nang voing zat nge hnawl ini to voithum voinga o ti na chu kongsira alo om reng thei kal zel ro pathumna inat nakha inthunun nan i kongsial tu tan mangro JK anu thina re theina malngoi na chung zong chu Harry Pottera ada lut veka nangpo i harsat nakha mi fuina chantiro isker kha istara achang thei atop bra chuan JK Rowling sin athu soi hi ilongai thatiang lo cham na tel lo chuan kan fing thei lo na tur lo chuan mi kan khongai thiam lo chu thudi kani ati ani adik mel hle mai min la subscribe lo te khan subscribe button khamin lo me sak le ula like le comment te min lo pele vek don ya in zavain mang tha ule